Izambote zomukutala una tutondele kwendi kundako sitolonga ndinga cheto ndinga kintino kya Congo de totela tutondele. Soyez le bienvenu, bem-vindo. Vamos aprender la langue du Royaume Congo, la língua du Reino Congo. Eu vou passar un vídeo et ce son. Je vais passer l'interview comme on l'a fait la fois passée, mais la deuxième partie, la seconde partie, et depois os irmãos vão escrever. Et après nous allons écrire, hein, Papa Gatis. Oui, ça va aller bien, ne crains pas, parce que je vais répéter la vidéo. Attends, alors, on espère que tout va marcher bien ici. Nengwa makesa mkungwa une. Ingeta. Ah, ok. Ok. Então, vamos play. Língua. Moi, je crois que ça, c'était le vidéo. Attention, attentif. Nenda boka. Bon. Kuna kiazi kolo. Tokala kuna. Tobaki dinge lusalisu como el fisiado. Tobaka ngelo salisu lo to kidingi ono. Tobaka ngemithambo. Tobaka elete. Ibima tobaki dinge kuna boso le fisiado. Então, katukilwama ku kiazi kolo ngelevanda langa mvula mosika kuna mbanga ngungu. Kuna peye kala kasi kebaka lusadisu kunako. Kasi kaletu kale yembote. Ikuendanga kwa mepe kunzonzambi. Isambi langa. Na te kasi kibone kisako bomuno ngine baba ilifuziado. Refugiado ou selo? Iselo kibone kisako pepo ilifuziado, kibone kisako pepo iselo. Que kisonga kokasi tu yekala patifanga kuna mfiloti. Kuna to sambi dingi. Didianga peleke lo. Muna sikonidu kage muna mosi. Enta kezola kukisundula kokanina te wakize fulu kekeleka fwete vuanda. Okay. Idiono kezola kwa makisundula ko yekala kwa makapila yoyo. Okay. Wau uvuende kuna kwilungongo mvula mosi. Mbanza ngongo. Kuna mbanza ngongo mvula mosi. Après vutukididiaka kuna kiazi kolo. Après vutukididiaka kuna kiazi kolo. Kuna siye kala na te ya kala katukidi kumbanza ngongo wele kukitasa. Mukunda sose salo. Okay. Então mano se disala kwa mbele kiazi kolo. Na te tangu yefana kaiza kutubaka. Mono yegana. Tuele kuna kitasa. Kuna kitasa tokala. Kuna tusambilanga kuna lingwala. Okay. Aroke lingwala. Okay. Vingila fiote. Dituzolele givula ikiake. Luele kuna yakala wizidi kubaka. Kuna kiazi kolo. Luele kuna kichasa. Uona luele kuna kitsa yana kwa mumoko. Ana tatu. Wautu zolele zaya. Weilu luzingilingi eske patu luvengenge vowe eno luna lu refugiado. Aluvane a terra entoto luvanga patu lundadie welu zingilingi. Bon, kuna kiazi kolo luzingu lokala boso pile. Wabo sediama okala kuna muntu etama. Kakale yenzanza ni kasadidingi. Kakale yenzanza kasadidingi. Waito wana peba watu wele kuna. Tuwatikidi sala kuna patu eto. Kuna nzanza obaka papa. Kuna kusuto sadidingi na te.
Ça va, t'inquiète de ça. On va répéter, hein. Je veux répéter. Nenda boka. Bon, kuna kiazi kolo tokala kuna tobaki dinge lusaliso komwa le fiziado. Tobakanga lusaliso lo to kidingi ono. Tobakanga mitsambo. Tobakanga elete. Ibima tobaki dinge kuna boso le fiziado. Então, katukilwama ku kiazi kolo ngilivanda langa mvula mosika kuna mbanga ngungu kuna peye kala kasi kebakalusadiso kunako kasi khaletu ikhala yembote ikwendanga kwamepe kunzonzambi isambi langa nate kasi kimonekisa kobo muno ngine baba ilisuziato Refugiado ou selo? iselo kimonekisa kopepo ilifuziato kimonekisa kopepo iselo kekisonga kokasitu ikhala patifanga kuna mfiloti kuna tosambi idingi lidianga peleke lo muna sikonidu kake muna mosi enta kezona kukisundu lako kanina tewa kizefulu kekeleka fweti vuanda ko. Okay. T'inquiète de ça. Ça va, t'inquiète de ça. Ingeta, ça va. Ah, ok. Alors, qu'est-ce que tu as écrit? Bon. Kuna kiazikolo, tukala kuna, tubaki di refugiado, katukilwama ko kiazikolo, tukala mvula mosi kuna mbanzangungu. Ah, très bien. Ikwendanga kuna nzonzambi. Tusambilanga kuna lingwala. Et après, j'ai pas trop compris. Mais tu vois, tu as bien écrit. Mais tu as compris quand même ce que tu as compris. Tu as écrit. Tu as compris, hein? Oui. Ok, alors, on va jouer pour 5 minutes, 2-3 minutes, ça va. Idiodo kezola kwa makisundu lako yekala kwa makakapila yoyo. Okay. Wau uvuende kuna kwilungongo mvula mosi. Mbanza ngungu. Kuna mbanza ngungu mvula mosi. Après vutukididiaka kuna kiazi kolo. Pale vutukididiaka kuna kiazi kolo. Kuna siye kala na te ya kala katukidi kumbanza ngungu wele kukitasa. Mukunda sosisalo. Okay. Enta mulo sidisala kwa mbela kiazi kolo. Na te tangu yefwana kaiza kutubaka mono yegana tuele kuna kitasa kuna kitasa tokala kuna tusambilanga kuna lingwala aroke lingwala vingila fyote dituzolele kivula ikiake luele kuna yakala wizidi kubaka kuna kiazi kolo luele kuna kichasa uona luele kuna kitsa yana kwa mumoko ana tatu wa utuzolele zaya weilu luzingilingi eske patu luvengenge vowe eno luna lu réfugiado. Ok, c'est bon. On va s'arrêter là. Très bien. Tu as encore... Moi, j'ai un peu... Bon, il lui a demandé à Kinshasa avec qui, s'il avait juste un enfant. Elle a dit... Enfants, ouais, avec... Monoye anatatu. Tuele ku Kinshasa. Traduire, s'il te plaît. Moi et 3 enfants, nous étions à Kinshasa. Ouais. Merci beaucoup. Très bien. N'engoma que c'est Mukungu. Ok, un instant, je veux. Tu peux. N'engoma que c'est. Mfuzwa, una.
Ok, ninga, ninga. Ok. Qui sonekene? O que você escreveu? Tata Pandu, eu quase não apanhei nada. Ok. A linha, a coisa caiu. Ok, tá bom. Não se preocupe. Ok, vamos continuar a próxima vez então. Merci beaucoup. Tu as dit ça, tu vois? Quand on écoute, on comprend et puis on va. Maintenant, ça dépend de toi. Faut ouvrir la bouche. Hein. Tu l'as ici, hein, ouvrir la bouche, vomir, hein? Il faut vomir le mot. Non, ça commence à rentrer. Ouais, ça va venir, ça va venir. Ouais, Ok, muito bom. Alors, on va où? Nengoma Kese. Elle veut partir, mais encore, je vais. On va. Go to display. Comme d'habitude, hein? Je crois qu'on a fait la fois passée. Ok. Je crois que comme ça, c'est bon. Oh, attends, c'est pas. Où maintenant, un instant? Je crois que je le. The wrong one. No. Stop screen. This one. C'est bon comme ça, pas c'est ça. Très bien. Nema magese mumwana una. Tapa Nzingeta. Ok. Ndolo yendi. Tanga kwandi nengwa magese. Muwatuna. Dia Luvunu. Dia Kiese. Dia Ludi. Dia Mpasi. Dia Viokele. Di Viokele. Di Monekene. Muito bom. Mas você esqueceu do seu nome no singular. Elle a oublié son nom en singulier, au singulier, tu vois. Ok, papa que diz. Então, a tonalidade, essa é singular, mas a tonalidade é a mesma, não? Tenta ainda ler então de novo. No singular? Assim como está, mas a tonalidade de. Não vou repetir, senão vou já te dar. Ok. Tenta ainda. Todas as palavras, por favor. Todas as palavras. Ok. Maluvuno. Diaquiese. Maquiese. Maludi. Mampasi. Maviokele. Mamonokene. Mamonokene. Muito bom. Tá dando isso. Dialuvunu. Diakiese. 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 Dialudi. 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 Diampasi. Diviokele. Dimonekene. Très bien. Au pluriel maintenant, s'il te plaît. Non, M-A. Maluvunu. Makiese. Maludi. Mampasi. Maviokele. Mamonekene. Très bien. Vous êtes là pour protéger la langue de nos aïeux, hein? Parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, la langue qui est Congo, bon, on dirait, je m'arrête là, sinon je beaucoup parler. Ok. Vamos au second slide. On va au deuxième slide, ça marche pas. Ok. C'est bon, c'est déjà fait. Maluvunu, Makiese, Maludi, Mampasi. Vous comprenez le sens, non, papa, que c'est ça? Maluvunu. Le vunu, c'est le mensonge, hein? Les mensonges.
Qui est la la joie, joie. la souffrance, les Non, mais souffrances. l'oudi, c'est la vérité. L'oudi, c'est la vérité. Non, même pas si. Même pas c'est la souffrance, voilà. Même pas si. Il faut bien prononcer vraiment, parce que comment c'est la prononciation, hein? Quand, comment dirais-je, on lit un mot, mais on transmet un message, tu vois? Mais tout dépend de ta tonalité. Quand je dis Kitusi, ça n'a pas de sens en Kikongo. Si vous prononcez bien votre propre nom, Kitusi, ça, là je dis quelque chose. Non, mais qu'est-ce que c'est, hein? Non, mais qu'est-ce que c'est, si. Hello. Segui o que eu disse, né? A pronúncia, né? Consegui perceber a pronúncia dele. Yeah, ok. É importante. Divyo kele, dimone kele, avyo kele, mamone kele. Ah. Ngoma kese. Vai ler para nós, faz favor. Kitusisa. Kituvova. Kitumona. Kiwimona. Kiimona. Kiimona. Kiamona. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Nkitusisa. Ah, attention, c'est ton nom. Nkitusisa. Très bien. Nkituvova. Voilà. Nkitumona. Nkiimona. Nkiyamona. Ah, très bien. Nemba magese. Mulanda una. Hello. Ok. Você já leu. Já li. Tu vois la tradition pour parler de ça, hein? T'as la tradition, né? Nemba magese, hein? Tá tudo escrito aí. Estou a ver. Ok. Attention, vamos ao próximo slide. Ok. Vamos preservar a mesma tonalidade. Donc, rappelez-vous la même tonalité, hein, parce que je retourne. Kitu sisa, kitu vova, kitu mona, kiimona, kiyamona. C'est la même tonalité. Nengoma geste. Matumona. Muito bom. Maimona. Uau. Maimona. Então, cuidado, olha, volto já para você. Aquele aí está aqui, acento agudo, né? Poxa, muito bem. Vamos de novo, faz favor. Matumona. Maimona. Maiamona. Muito bom. Mano, Felipe está até vendo. Tá aqui do Cissa, faz favor. Matumona. 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 Maimona. Mayamona. Voilà. Ok, très bien. C'est le passé, Mayamona. Donc ça c'est important. Parler, c'est servir de langue, le langage, dire, exprimer. Ok. La connaissance superficielle est le cousin. Quelqu'un dit ça? Très belle phrase. La connaissance superficielle est le cousin de l'ignorance. Très belle phrase. Em português, o conhecimento superficial é o primo da ignorância. Ah, entendeu? Já entendi.
Então, você pensa que sabe, mas não sabe. Olha aqui a mensagem para si. Ça, c'est un message pour Maguesse. Olha. Viste a mensagem, Maguesse? Ça, c'est pour elle. Maguesse. Vi a mensagem, Tata Felipe de Abanza. Cambote, mano Felipe. Cambote. Cambote pequeno, eu não... Ah, tá Eduardo, Cambote, du ton dele. Ok, on a fini ça. Ok, muito bom. Agora, je vais lire, hein. Ça, c'est comme je dis la fois passée, on a Kintwadi, le cantique, l'ancien cantique Kikongo. Kintwadi, c'est le mélange de Kikongo, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa et Angola. Et celui-là, ce cantique-là, c'est Kikongo, hein, c'est Angola. Nengo Makese, Tidifu Mugungwabune, hein, Nengo Makese, conhece isso? Você conhece isso, não? Conhece isso? Conheço. Ok, je vais lire. Hein? Vous lire, você vai traduzir. Je vais lire, hein? On va essayer de traduire. Ça, c'est organique. Hein? Alors, Ngwidi Endinga Isu. Bon, ça, c'est l'ancien Kikongo. Pas ancien, mais c'est le Kikongo. Hein? C'est les bons Kikongo d'ailleurs. Tata, qui dit ça? Ngwidi Endinga Isu. Oh, on peut dire Ngwidi Endinga Isu. La voix de Jésus. Ouais, mais le verbe précédent. Ngwidi, je sais pas. Et l'action. Ngwidi, c'est. Écoutez. L'infinitif, voilà, c'est. Voilà. J'ai écouté la voix de Jésus, très bien. Ieto abokele. Ieto é nós, né? Nós vamos ouvir, não? Non, elle veut répéter la phrase. Je vais répéter la phrase entière, comme ça vous allez comprendre le sens. Voix unisune. Ngwidindinga Yesu Ieto abokele. Ieto kabokele. Ça, c'est l'ancien, mais le bon Kikongo, bien sûr. Bon, vous écoutez la. Hein? Bon, papa que tu saviez, pas que tu saviez. Ah, gritar. Crier. Venez, venir. Et nous venons. Nous venons, nous approchons. Appeler, hein. Un appel, voilà. Guidendinga Ieto abokele. Bon, ça c'est un chien qui compte, mais c'est bon qui compte. Kabokele. Kwayeto ndile Zulu. Kazole le songela. Kwayeto ndile Zulu. Kazole le songela. Kwayeto. Pour Kwayeto, bon, pour nous. À nous, donc, à nous. Hein. À nous, le chemin du paradis. Le paradis. No caminho do céu. Un moment, laissez ne pas que tu ça. Pas que tu ça. Allez-y, s'il te plaît. Et à nous, le chemin vers les cieux, donc le paradis. Kazolele songela. Kazolele. Qu'il veut. Songela. Nous donner. Songa, c'est donner, non? Montrer. Montrer. Très bien. Nengwa Makese. Essa é a segunda, terceira linha para você. Landa Inkunlanda Kitinam Pasico. Olha, você está em direto, mano, Felipe está ouvindo, hein? Tá Sim, vendo? Landa Itulanda Kina Pasico. Vamos seguir
Mesmo no sofrimento. Não vamos sentir sofrimento, né? Na Páscoa. Você está aí no campo, não pode falhar. Landa, Inculanda, Kitina Pasico. Espera, lá dentro, lá, então vamos segui-lo. Esse não é nós, é eu, esse é eu. Ok. Eu vou segui-lo, né? Eu vou segui-lo e não terei sofrimento, ou não terei sofrimento. Kitina Pasico, Tina, Kitina Pasico. Até essa aí, passe coisas aqui sem sofrimento, não? Kitina Pasico. Ok, deixa eu perguntar para que tu disse. Landa Inculanda, Kitina Pasico. Là, donc suivez. Je suis vrai. Et vous ressentirez pas la douleur, non? Je vais le suivre, ouais, Landa Kitina Pasico. Et j'aurais pas mal. Je souffrirais pas, non? Tina, c'est... bon, tu vois, si jamais, monsieur, tes papiers, allez, tu fais ça. Refoulé? Non. Tina, c'est... Il y a un danger, allez. Qu'est-ce que tu fais? Fuir. Ah, voilà. Voilà, fuir. Nengoma kese, taki mano Philippe, taki escrever para você. Nengoma kese. Mas pronto, tudo bem, mano Felipe, ok, mas o sentido não foge muito daquilo que eu disse. Tá bom, então. Ok. Ok. A última linha, la dernière ligne, donc. Owete nkwenda mona kune Zulu. Owete nkwenda mona kune Zulu. Nengoma kese. E vou viver lá no céu. E vou viver, ou irei viver lá no céu. Não, ouça bem. Wete. Devoir. É viver, né? Wete. Devoir. Wete, ça c'est anglais. Quand je dis mawete c'est quoi? C'est pluriel. Mawete é singular. Non. Le bonheur, hein? Ah. Bon, c'est flexible, le bonheur est... Bon. Wete nkwenda mona. Ok. Como é que é? Bondade não. Como é que, abundância, né? Verei abundância. Wete nkwenda mona kune Zulu. T'as dit c'est ça? Vous trouverez le bonheur au paradis. Voilà, très bien, ouais, bravo. Tu vois? Vous allez enseigner la langue comme moi, ne crains pas, ça va arriver, on va y arriver. Non, je rigole pas. Hein? Moi, j'ai toujours dit, tu te rends compte de la personne qui a inventé l'avion. Quelqu'un, du jour au lendemain, dit, moi, un jour, on va voler. Mais quoi? Vous êtes un oiseau? C'est pas possible. Entendi. Ok. Quer dizer, après que inventou o avião, né? Sim. De manhã ele foi até com os amigos e disse: um dia vamos voar. Sabe por que os amigos disseram? Você é maluco. Exato. Les amigos ont dit: mais tu es fou, toi. C'est vrai, hein? On marche à pied, hein? On marche à pied et les bateaux aussi. Le cheval. Voilà. Alors, c'est ça. Et on va enseigner les Kikongo. On a les atouts, hein? On a les documents et tout ça. D'accord, merci beaucoup. On va avancer. J'aime ça. Ça, c'est le proverbe. Papa qui dit ça. On a maintenant Papa Kunzika lecture maintenant. Nengoma kese.
Kutuazo Malamosi. Isi Wanga Coco. Muito bom. Tradução? Tradução já não me lembro. Non, non est bien traduction. On est traduit vraiment, pas vraiment la traduction, mais le sens hein, dans... Ok. O sentido é não se põe a mão ou não se... A mão no bolso. No bolso da pessoa 2 vezes, ou algo assim parecido. Ignorante, yeah. Ignorante. Tá, que c'est ça. Là, quand tu étais venu na kata. Un mauvais travailleur accuse ses outils. Nenhuma maquece, entendeste, né? Lá quando tu étais venu na kata, em português? Sim, quando a pessoa não quer trabalhar, inventa ou dá desculpa na rodilha ou coisa assim. Ferramenta, sim, muito bom. Akundi, Kakondi, Akundi. Kasaki. Muito bon. Voilà, bravo, tu vois. C'est ça qui Congo, hein. Vous êtes pas comme moi, vous parlez le Kikongo mieux que beaucoup de gens, tu vois. Sérieux. On est en train d'apprendre, hein. Tu vois, les Africains, on apprend le chinois, le japonais, même nos langues, là, on n'apprend pas nos langues, tu vois. C'est pour ça qu'on prenait le chinês, le japonais, mas nossa língua não quer aprender, é difícil. Incrível. Akundi Kakondi, Akundi Kasaki. T'as déjà dit ça? Ça veut dire? Avoir beaucoup d'amis, c'est en avoir peu. Ah, voilà. Donc, attends, j'ai mon papier. Ça, c'est pas mon travail. Ça, c'est pas Papa Kundika. J'ai imprimé. Akundi Kasaki, Akundi Kakondi. Bon, l'inverse, hein. Akundi Kakondi, Akundi Kasaki. Avoir beaucoup d'amis, c'est n'avoir point d'amis. Des amis, ni aucun, ni beaucoup. Ok, le dernier proverbe, ultime proverbe. Você pode traduzir isso, né? Nenhuma maquece. Quem tem muitos amigos... Akundi Kasaki. Quem muitos amigos tem, não tem nenhum, algo assim parecido. É mesmo isso. Ter muitos amigos é como não ter amigo algum com quem contar. Entendeste, né? Tá bom, né? Não é Sim, patata pan, sim. Ok. O último proverbe, le dernier proverbe, ça c'est très intéressant. Akento anatian kaluza maza, mafuta mamambo. Mano, Felipe responde. Esse eu não sei. Akento anatia kaluza maza imafuna mamambo. Papa que tu dis ça? Les femmes. Tu peux répéter les femmes? Bon, on ne doit pas traduire, hein? Tu vois, le sens c'est être une femme et se taire sont deux choses incompatibles. Excusez-nous, maman. Ça, c'est le proverbe congo. Ok. On n'est pas là pour insulter les mamans, mais ça, c'est... On ne va pas fugir. On va fuir de notre tradition. Ça, c'est notre tradition. On va pas effacer les proverbes, hein, parce qu'on est dans le monde moderne. Non, on ne peut pas faire ça. Ok. Akento kuminginao. Ngemosuki. Akento kuminginao. Ngemosuki. Nenhuma maquece. Essa também não sei. Ngemosuki vunanga. Vunanga. Akento kuminginao. Ngemosuki vunanga. Ok, nous faut traduire aqui. Je ne vais pas traduire ici, hein, on est en direct. Mbadi, Kizole Mambuku. Ok. En tout cas, très bien. Vraiment, on est en train d'avancer.
Ouais, aussi, toi, Kaïsa Pangizeto. On va dire bonjour à nos frères, à nos amis. Tata Situ Monica. Ah, ok, il a traduit pour nous. Tina, c'est fuir, hein, fugir. Tu tournes de Tata Douadou. Botia Pangi, Zandinga Gikon. Tourne de Tata Situ Monica. Ça, c'est l'un de nos conseillers. Il est vraiment 100% Gikon, c'est un professeur de Gikongo. Papa Simon Makai, Mboteze no Bane Congo, du Tondele. Tata, vote seguir e não vou fugir do sofrimento. Ande culando, que tina pasico. Ok, tu Tondele. Si tu Kaisa Pangizeto, si tu aqui Kaisa. On va vite, et après on va vers le texte. Alors, Nengwa Makesi. Kiambote. Kiambote tata. Kouzingilanga. Kuna mbanza luanda ezingilanga. Tutondele. Tata kitusisa. Kiambote. Kiambote tata. Kweuzingilanga. Kuna mbanzalion izingilanga. Tutondele. Tambula makonzo. Ah, ok. Tu as le papier là, le dialogue. Je vais prendre. Ah, Oui. sur ton téléphone. T'as un ma caisse? Tem. Ok. Oh, prends ton temps, papa, que c'est ça. Moi, je vais commencer avec ma caisse, hein. Nengo ma caisse. Nengo ma caisse. Non, je vais commencer avec dialogue. Non, je dois. Tá bom, né? Ingeta. Tem número, né? Ok. Sim, tem. Kiambote nengwa. Kiambote tata. Musikamene kweno kiambote nengwe. Ingeta tata. Tusikamene kweto kiambote. Oye nompe. Nusikamene kweno kiambote. Oye nompe. Lusikamene kweno kiambote. Ingeta nengwa. Tusikamene kweto kiambote. Kanelevo enlunzu myantu. Sega mikondo anga kakako. Emazuzi kiankenge. Yamonana wo mavwidi. Onge yempe kaumone. Elle va répéter, vous savez, l'aide de nous, c'est bon, hein? Ingeta. Emazuzi kakenge, yamonana yamavwidi. Onge yempe wakumone. Ok. Emazuzi kiakenge. Yamona yo mavwidi. Wamona na mavuidi. Ongeempe kaumone. Kaumone. Ingete nengwa. Yakumona. Kakolo beniko ewau. Tu kaka vutu kizole. Nkisangu za kizole ka vutu kidizau. Zau. Kavutu kidizau. Kitangu za kizole kavutu kidizau. Vamos? Kisangu za kizole kavutu kidizau. Muito bom. Ketangu beniko. Dimosi kakavo emayala wamenetunga nzo yamakumbu kikilu. Wautu kediambote kavenge koe. Kediambote kavenge koe. Hein? Wautu kediambote kavenge koe. Wautu kediambote kavengo kwe.
Kadi wauna ululu wakangu awantu que sasanga. Un moment, muito bom. Vou ler para você. Ok. Kadi wauna ulolo wakangu awantu que sasanga. Kadi ulolo wakangu waontu que sasanga. Bianfunu kikulu mukala nzo watoma sasuka wo masuku maindi kikilu. Vou ler para você. Bianfunu kikilu mukala nzo yatoma sanzuka yo masuku maingi kikilu. Parti? Faz favor. Adianfunu kikilu mukalae nzo watoma nsasuka wo masuku maingi kikilu. Continua. Nkifulu katungidio vana ntoto wasisa enkulumia esikanda diandi yovo vana wa una wasisa esikisi kiandi. Muito bom. Nkifulu katungidio vana ntoto wasisa enkulumia esikanda diandi yovo vana wa una wasisa esikise kiandi. Wa uvo. Eu vou ler 8, né? 6. Wa uvo enzo inaka vitatunga inanga vantoto wasisa ese diandi eya iyampa utungidiyo vanantoto una wasisa enkulu mya esikanda diandi ediodio ikatsongelo mavuiti ingeta enengwa kumbaki mbiko kansi vyoka nzole vyoka ozevo sesadi kakembote zelwaka unzo anlongo vava keyazika menetiko ingeta. Elo etata kidiambuko emonompe nzolele kwenda kumakazinu ekumakadi tunanga yenkondwa walekwa yaingi umono nzo yayi endenda yo solo kaka avo mono ngele kuna makazinu nda kiambote etata. Muito bom. Eu vou ler para sim. Elo tata kediambuko emonompe nzole kwenda kumakazinu ekumakadi tunanga yenkondwa yalekwa yayingi omunzo yayi yendenda yosolola kaka avo monongele kuna makazinu ndakiambote tata sala mpeke ambote nengwa itonde nengo mekesi. Tata. Parabéns. Vous êtes prêt, papa, que c'est ça? Ouais. Ah, d'accord, ok. Kiambote tata. Kiambote tata. Musikamene kweno kiambote tate. Ingeta etata. Tusikamene kweto kiambote. Oye nompe. Nusikamene kweno kiambote. Je vais répéter pour toi. Mais c'est bon, tu as bien dit, hein? La tonalité, c'est pas facile.
Ingete tata. Tu vois l'accent circonflexe, c'est la voix longue, hein? Internet, je m'inquiète, hein? Ah, dinga, ok. La voix est longue. On détient quel accent, l'accent circonflexe. Ingeta nengwa. Tusikamene kweto kiambote, kanele vo, etata, pardon. Kanele vo, enlunzu miantu, sega mikondo anga kakako. Tu peux essayer, s'il te plaît? Ingeta nengwa. Tata. Oui, tata. Tusikamene kweto kiambote, kanele vo, enlunzu miantu, Sekamikondwanga kakako. Sekamikondwanga kakako. Très bien. Ça, c'est à moi. Ouais, non, ça c'était à moi le 3. Attends, je vais répéter. Hein? Ah oui. Ça c'est à moi. Ingeta tata, tusikamene kweto kiambote, kanele vo enlunzu miantu, semikondwanga kakako. Emazuzi kyankenge ya monana yo mavuidi. Attention, la voix est longue. Ya monana. Ya monana yo mavuidi. Onge yempe wakumone. Très bien. Ingete tata ya kumona kakolo beni kwe wau tuka kavutukidi kukizole. Nkintsangu za kizole kavutukidi zau. Kitsangu beni ko di musika kavo emayala wamene tunga nzo ya makumbu kikilo. Wawutu ke diambote kavenge. Non, je vais répéter. Wawutu ke diambote kavenge kwe. Très bien. Kadi wawuna e ulolo wankangu awantu ke sansanga ya mfunu kikilu mukala yenzo ya toma nsanzu ka yomasuku maingi kikilu nkifulu katungidi yo vana ntoto wa sisa inkulumia esikanda diandi yovo vana wawuna wa sisa esikise kiandi. Ouais, bravo, hein? 10 hein? Waouh! Vo enzo inaga vita tunga inanga vana ntoto wa sisa ese diandi ya iyampa utungiri yo vana ntoto unawa sisa ekulumia esikanda diandi diodo ikatongela mavuidi ingeta etata kumbagi mbiko kansi vyoka nzole vyoka ozevo sesadi kagyambote zoelwaga kunzo anlongo vavake yatsika menetiko ingeta elo etata ke diambuko emonompe nzolele kwenda kumakazinu ekumakadi tunanga yenkondwa yaleko ya yingi omunzo yayi ye ndenda yo solo la kaka avo monongele kuna makazinu ndakia mbote tata. Wow, ça l'a piqué un bout de tête. Bravo, c'est bon. Você vai traduzir, hein? Tu vas traduire maintenant? Vou traduzir. Vou traduzir? Sim. O que eu li. Sim, traduz o que longo que está da linha 1, né? Do número 1. O que longo que está dizendo. Bom, Kiambote é tata, né? Estou bem, pai, né? Ou irmão, ou, né? Estou bem, pai. Depois, certamente, pai, estamos bem. E o pai como está? Lenda de Congo, faz favor, lenda de Congo para a audiência. Mano, Felipe, para entender.
som longo aqui, né? Você só lê a tua coisa, frase, A né? minha Não precisa parte, ler a coisa. longo aqui, não? Sim. Kiambo te tata. É o primeiro, né? O segundo, inge tatata, tu si kamene kweto kiambote. Oye não pe, no si kamene kweno kiambote. Tradução? Certamente, pai, no si kamene kweto kiambote. Também estamos bem, não? Tu si kamene. Ele está perguntando, essa já é a segunda plural, né? Vocês. Sim. Nós também estamos bem. E o pai, como vocês estão? Que acordaram bem, muito bom. Muito bom, nota 10. Tata ici, ça, on va juste traduire un langue numéro 2, 1 et 2. Langue, pardon, langue, numéro 1 et 2. Kiambo te tata. Kiambo te tata. Bonjour, monsieur. Salut, papa. Salut, monsieur. Nous si kamene kweno kiambo te tata. Vous vous êtes bien réveillé? Ça va, vous allez bien? Inge tatata. Tu si kamene kweto kiambote. Donc, oui, on s'est bien réveillé. Nous allons bien. Oyenompe, nous si kamene kweno kiambote. Vous aussi, vous êtes bien réveillé, vous êtes bien levé. Ah, voilà, ok. Voilà, tout ton délai. Voilà. Alors, vamos já terminar. On va s'arrêter là. On va dire bonjour aux gens, disons. Ok, attends. Ok. Botezeno. Tout ton de Tata Simon. On a déjà dit ça. Manu, Philippe. Nengo makese tsangu ka tsangu ko. Kiambo de keno pangiza toma yanga kibe. Tutondele Tata Nicola. Tata Pindi, tutondele Tata ne Pindi. Kiambo de kia utala panz. Kiambo te Tata Pindi. Attention, vous allez traduire après. Moi, je vais revenir. Vous allez traduire, hein? Nengo makese, c'est bon traduire. Attends, lève, c'est bon traduire la pause. Kambote kiano pangiza kese kingi tuna kia mundinga tiet. Papa qui dit ça. Tu peux traduire, s'il te plaît? Bonjour à vous, mes frères. C'est la joie. Nous avons la joie de parler la langue de notre terre, hein, de notre langue en gros. Bon. Ouais, c'est ça. Nengoma Kense, tenta traduzir, faz favor. Ok. Como estão, né, meus irmãos? Alegria. Que esse King, muita alegria. Muita alegria. Estamos muito alegres, né? Estamos muito alegres. Tuna Kiau Vundinga. De vos ouvir, né? Tipo, falar a nossa. Vundinga. Não. A língua do nosso país, né? A nossa língua. Nossa língua, é. Tata que te savu, ça? Kiambo teke no pangizame. Ntoma yangalala kibeni. Bonjour à vous, mes frères. C'est Yangalala, donc c'est la joie. Content, il est très content. Nous sommes très contents. Voilà, qui bénit. Voilà. Mais Ntoma là, c'est. Je crois que je vais dire Tomene Yangalala. Je suis très content. Ok. Tout ondele, tu yangalele. Et attends. Nengo kese sweme mkate monika ko. Okay. Tutondele yetu yangalele. Sila tata mwana
Sabe que questo non è diaga, cioè longa tita tanga tita mugena diaga. Ok, tu ondele. Kivu no agiao. E kivu kato. Nengo ma question. Non, Kato. Kato. Ça qui c'est ça. Ça veut dire quoi ça? La question. Dia kivu. Posez une nouvelle question. Comment on dit dia kivu à qui ce soir? Posez une nouvelle question. Kivu, la question. Hein? Non, Kato, pareil, bien. Ok. Nengo tata tomene yanga agba c'est qui? Tutondele lina olatoi. C'est ma nièce, hein? C'est pas l'autre Lina, c'est pas notre Lina. C'est une autre Lina. Elle vit à Manchester. Obrigado. Tutondele. Ok. Nengo makese. Luenda kiambote. Sala kiambote tata. Luenda kiambote. Tutondele. Luenda kiambote. Tata, qu'est-ce que c'est ça? Faut quoi mbote tata? Pourquoi tu tonde? Tonde, bye. Papi Salomo, Willy Longa, les coordonnateurs, Père Mandela. Tony Massoudi, Ali Bokuma. Eric Wayeno. Dr. Nelson Kalaba. Sorry, Nicolo. Mamalandu. Agua Congo. Philippe Kamango. Pemba Masayira. Zozoru Kanu.
Molitisa Keita Kulama Serge Ndodo na San Diego Kwenda kukita sai,